Zdravo! U ovom videu izneću vam svoj stav o tome kako treba ležati tokom spavanja. Znači, ovo se odnosi na osobe koje imaju problema sa kičmom, koji još to uvijek nisu rešile. Znači, mnogo je bitno kao prvo kako osoba leže i ustaje iz kreveta. Znači, prvo, recimo, treba skloniti ovaj prekrivač sa ćebe i nikako ne treba legati ovako na prekret, ovako, dijagonalno i tako ustajati. Jer mogu tu da se uklješte pršene ili da se poveća bol ako su već uklješteni. Nego šta treba? Znači, sednemo prvo, pa podignemo noge, pokrijemo se i spustimo trup. Ustajemo, znači otkrijemo se, podignemo trup, sednemo i ustajemo. To je prvo što se tiče ustajanja i leganja. Druga stvar, to su položaji tokom spavanja. Znači, osobe koje imaju problem sa kičmom ne bi trebalo da leže na stomaku, a vjerojatno oni to sami osjećaju jer vjerojatno im to ne odgovara. Znači, najbolje je, to jest nije najbolje, nego najbolje je menjati više položaja. Znači, ležimo na leđa, ovako ruke pored tela, a mogu i ruke na stomaku, s tim što muškarci obično drže desni dlan preko levog, a žene levi preko desnog. Ako ležimo na stranu, znači okrenemo se na stranu, bitno je da podguramo jastuk ovdje između glave i ramena u tu prazninu. Možemo ruku da stavimo pod glavu, a možemo i ovdje pored glave, a u drugu ruku stavimo recimo na butinu ili na stomak. Savijemo znači nogu kolenu, ova druga može polu prava da bude tako. Onda malo recimo ležimo na leđa, ovoga puta stavimo jastuk ovako lepo namestimo uz vrat. Pa onda promenimo položaj na drugu stranu, isto podguramo jastuk između glave i ramena i tako. I tako menjamo te položaje, bolje je menjati više položaja. Dalje, ako neko ima problema, odnosno bolove osjeća tokom noći, a nema dislociranu nego samo ukleštenje pršenama, možda radi ovu moju takozvanu čarobnu vežbu. Znači, leva ruka pod glavu, desnom guramo desni kuk, da razblokira to. I onda pomerimo se malo vamo da ne bi spali iz kreveta, pa na drugu stranu. To je to. I za kraj, mnogo je bitno da postelja bude relativno tvrda. Znači, ja sam kupio ovaj dušek debljine 10 cm u firmi Vapex u mojoj okolini i jastuk isto, znači ko ima mogućnosti da priušti sebi, lakše će se odmoriti tokom noći. Eto, toliko od mene, pozdrav!